nyuma y'uko tariki ya 17 Kamena hari hasinywa amasezerano y'amahoro ku ruhande rwa Iran ndetse na Amerika, aho ku ngingo ya 14 mu nyandiko yabasabaga guhagarara kw'intambara. Kuri uyu munsi wa none haje kubaho impinduka zidasanzwe. Amerika yongeye kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Ibi bibaye nyuma y'uko Perezida Donald Trump ashinjije Tehran kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, akavuga ko iki gihugu cyakoze ubusazi mu kwibasira ubwato butwara imizigo mu nzira y'amazi ya Hormuz. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zizwi nka United States Central Command zatangaje ko zagabye ibitero ku bubiko bwa misile n'indege nto zitagira abapilote ndetse no ku birindiro bya radari byo ku nkengero z'inyanja za Iran. Amerika ivuga ko ibyo bitero byari igisubizo ku gitero cyagabwe ku bwato bw'ubucuruzi kwa kane, aho ubwato bwa MV Ever Lovely bwo muri Singapore bwibasiwe n'indege nto zitagira abapilote. Trump yavuze ko Iran yarashe nibura drone enye zigana kuri ubu bwato bwo bwari mu mubura wa Hormuz. Imwe ikaba yaragonze igice cyo hejuru cy'ubwo bwato, mu gihe izindi 3 zarashwe n'ingabo za Amerika. Yavuze ko ubwato bwabashije gukomeza kugenda, ariko ibyabaye ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bw'ubupfapfa. Iran yo yahakanye ko ariyo yarenze ku masezerano, ivuga ko ubwato bwibasiwe ko bwari bwakoresheje inzira itemewe mu kunyura muri Hormuz.